Možda sećanja Trifuna Amidžića, vojnog pilota naše avijacije, koji je živeo svoj san, jer kad se Makov razmišljao kao mladić šta je da bude, uvek je mislio da bude vojnik, a na kraju njegov san bio da bude pilot. I to je ostvario, i tako je živeo, i tako je otišao u penziju. Rodio se 1921. godine u Starom Sivcu, 14. februara, na Trifun dana, Svetog Trifuna, i otišao u armiju 1921. godine, a to je o tome maštao i bio jako srećen i zadovoljan, ali bio u pešadiji. I sve vreme razmišljao je da bude pilot, još jedan san koji je onako mnogima san, biti letač, pilot, nebeske visine, aviona. I nije to bilo lako ostvariti iz dva razloga, jer je bio potreban kao oficir u tom svom pešadijskom odeljenju, a drugi razlog je kriterijum biti pilot u to vreme bili su strogi, bilo da psihološki uslovi, testovi, i on tražio priliku i na kraju on se ukazala prilike 1929. godine da ode na potestiranje, da prođe te sve probe i sve je bilo u redu, ali jedino otkrio i on sam nije znao da je daltonista. I sad to je bilo naravno frustrirajuće kako daltonist bude pilot. Međutim, on nije dostanio to. I posle toga da ostvari svoj san, da bude pilot, i posle svog kolegu, i to je prošlo. I on više nije daltonista, i 1930. dobija, znači, dozvolu, već praktično prolazi taj konkurs i upisuje se 1930. godine u školu pilota u Mostaru. Završio je tu školu i počeo da živi svoj san, znači postaje pilot. To radi. I do 1940. godine tako je živeo i radio. Kad je došla okupacija, on se zatekao u Velikoj Gorici, došla je kapitulacija, on se tada sa svojom ženom, Sofijom i ćerkom Nadom, iz Velike Gorice vratio u svoj Sivac i nastavio tu da živi. Međutim, pošto to vreme okupacija i pošto je bio pod mađarskom okupacijom, oni su njega internirali na prirodni rad. On to nije mogao da prihvati i uspeo da pobegne i živi legali sve do 1964. godine, kada je bila slovna teritorija, kada se počeo se formirao već vazduhoplovne jedinice, partizanske i narodno-oslobodilačke vojske, kako se to da zvao, i on se prijavio po Novom Sadu, odatle išao u Pančevo i tamo je izdana, odnosno napravljena jedinica u kojoj on ušao i 1945. godine leti i ima prvo svoje dejstva u 422. puku. I naravno učestvovao u oslobađanju Jugoslavije, u ratištu, u borbi protiv neprijatelja, vrlo su često leteli, što je za ono vreme bilo jako naporno, riskantno naravno. Čak su imali po 3 leta dnevno, što je bilo nevjerovatno za nadošnje prilike. I tako i dočekao oslobođenje zapravo u vazduhu, bio je na zadatku sa jednom svojom jedinicom, koji je on dobio informaciju da je neprijatelj kapitulirao, i on to saopštio svojoj jedinici, i to su proslavili u vazduhu veliki mura, sleteli naravno, prestali su svoje dejstva i proslavili. I leteo je do 1948. godine, među vremenu on je dobio silno priznanje, bio je komandir prve eskadrile 422. jurišnog puka, 1935. od 13. septembra oblikovan je odiran za hrabrost, odiran zaslug za narod 3. reda 17. maja 1968. znači kada je završio svoj letački staž i svoje karijeri, onda otišao u penziju, ne tada, a kasnije naravno, i živeo je u okruženju svojih najmilijih žene, ćerke, tašta, i tasta i svojih sa unucima, što je bila Vesna i Bora. Dosta vremena provodio šetajući Dunavom, uživao u proletnjelu Dunava, kao i u nebeskom proletnjelu da je proleteo. Svi su ga smatrali umerenim čovjekom, prvo istinu pravdu, bio veseljak, to je znao da prenese na druge. I 13. decembra 1992. on je umro na Sadu 72. godine. Ali neću da završim priču, pošto on bio deo te naše istorije, naše avijacije, sad malo tu da nastavimo, znači 1944. postao deo te istorije, ali istorija avijacije na ovim prostorima, da u Srbiji počne jako ranije, jer je već 900 praktično
1912. Srbija je imala svoju avijaciju po ustavu, potpisu vojvode Putnika i oni su već tada imali i bila među 15 tadašnjih avijacija u svetu, to onako sad zvuči nevjerovatno, ali to je bilo tako tada. I naravno oni su dejstvovali od oslobođenja Solunskog fronta i oslobođenja Srbije. Sad to se dalje razvijao, tako 1919. što je jako tu interesantno, Novi Sad kao grad, je 1919. zapravo prva letačka škola bila u Novom Sadu, prvi arsenal letački vojni bio u Novom Sadu i prva komanda zapravo, vojna komanda bila u Novom Sadu. Naravno, kasnije se te škole razvijale, šire po tadašnjoj Jugoslaviji, u Pančevu, u Zemunu i tako dalje, i oni su negdje išli 1650 pilota do okupacije 1941. A isto tako i ta industrija proizvodnje aviona se širila ovdje, znači bila prva fabrika Ikarus, a odatle se širilo i oni su isto tako do okupacije proizvodili do 1450 raznih tipova aviona. Do okupacije. Znači to vazduhoplovstvo za naše prilike Novi terena bilo jako razvijeno i snažno i poštovano i država je to finansirala i podržavala. I onda došla okupacija, iako mi znamo kako to krenulo, 6. april, Nemci nas bombarduju, ali to naše vazduhoplovstvo opet učestvovalo odbrani svoje zemlje i oni su od 6. aprila do 13. imali dejstva, tim dejstvima su ubili 100 malo ko zna, to se ne spomnje, 115 nemačkih aviona i 59 je bilo praktično nesposobno, značajan podatak. I došla je tada okupacija, imamo partizane, oni su 42. počeli, što je meni ovako iz današnje perspektive mobilnih telefona, gdje jako brzo se dešava, zašto ću vam reći. Znači, 42. partizani sve će na svojim teritorijama neke svoje baze, aeronske, snimaju svoje vazduhoplovstvo. To je fantastično. 43. imaju već prve baze. Pa smo negdje premešteni u Libiju, pa gdje su jedan u Libiju i Italiji, da. I onda... Kasnije Sovjetski savez. Dobro, to je kasnije. Znači, 43. I imali su već tada organizovano razmišljati. 44. znamo, tu opet može da uključava Trifuna koji dolazi, i Pančevo, i to je sad već onako ozbiljna stvar. Tad se zvala vazduhoplovstvo Narodno-slovačke armije, kasnije je prešlo u vazduhoplovstvo Vojske Jugoslavije. A oni su tada već imali na tim terenima, što je jako fantastično, 50 aerodroma. Znači u to vreme, još nije to objavljena kapitulacija, to je dešava u 44-45, 50 aerodroma bilo, na slovačkim teritorijama je negdje 160, da kažem, aerodroma prihvatili što su mogli saveznici, pošli pomoći da ne intervenišu ili nešto tako. I posle toga, kada je došlo oslobođenje i pobjeda nad neprijateljem fašizmom, naše vazduhoplovstvo se dalje razvilo s pomoć Narodnog saveznika, tako da tamo negdje 1947. ovo vazduhoplovstvo ovdje je imalo već negdje oko 400 mladih aviona, američkih, naravno. Kasnije tu učestvuje Sovjetski savez i država koja je dobio Sovjetskog saveza, tako da tu je podatak koji je jako interesantan. Prvi puk ne zove. Oni su jedno vreme, tamo 60. godine, imali obe vrste aviona. Znači, američki vlasnik i ruski vlasnik. To je bilo onako vrlo interesantno zamislio, već sad počeo je hladni rat, a naše jedinice vojne imaju dve vrste aviona. Tako je to onako jedan kuriozitet. I posle toga se naš vazduhoplovstvo razvija i vazduhoplovstvo, i industrija, Utva, Pančevo, i prave se avioni. I znamo posle, da ne ponavljam, do ono što se desilo 1999. Imali smo i sad imamo te svoje avione, Sokol, Alep i tako dalje. Tu bi ja završio sve istorijatelje, vratili su opet na Trifuna, koji je za mene onako impresivan, kao lik, kao operator, sam pričao sa Vesnom i jednom večer, to sam, nije to anegdota, to je život zapravo, i pošto sam ja veseljak, ja to primetim da i on bio veseljak, i jednom večer, pošto je kaže, Vesna, on je rođen oko 14. evra, to je Sveti Trifun, to je onako, znao li šta je to kod nas, znao li neko mlađu generaciju, to slaje kao dan zaljubljen. I ja sam kažem, možda tvoj deda bacao tvoj mam jednu ruži za avionama 100%, malo, ja mogu tako da živim. A ono nas ga govori, nije bacao ruža čokoladici, to je najveći istina. I to je Trifun i eto, ovu izložbu otvaramo u njegovu čast, na njegov sreću, na našu avijaciju, naše vazduhoplovstvo. Vesne autore izložbe, pomogli su je veterani i modelari. Maketari. Ja se, maketari. Hvala što ste došli, volim i Uživajte. Hvala. Sad ćemo ognjev, piće.
Znate ovaj student. Onda nešto je malo. Da, sada sve je po nego šta. Jesam. Opet slike možemo ući. Crno, belo. Sad ti meni objasni, Zorane, a koja je razlika između maketara i modelara? Meni je